May sang mau kaselelia main ko. Ran kapay. Ikamele le marana chuya ran kapay yang komu yongoy. May sang kapwach. Ngoy ay po pilmen. Watong kichay kapay. Melalo kapay ye yimasan ng coach. Arya ima sa maniw kiyang kichay may sang ay chikamele le mama komu coach ta. Kilang dame sainsal. Okay. Kamele le ma yech. Sain watch kin sainsal ang kichay lang sa koros. Niyan sa magchelken men popot. Chapta uya kakas. Chapta kilangata. Kaselalki. Paraniki. Kay mga ikichelken. Ay sa koros I love you. Ipakpakayuk. Arya sa kapingkiyang kauna may sanga chikamele le ma uya may sanga yo ma kichailen. Bilangki ang so mawo kasay panay chakas chaka kasay tong kich. Tama kauna coach kachin pulikiti na nach mong yung. Sa panew kiyang kichail may sangach. Salatak kamkak. Inchingiyeti te taipi te comment. Nang comment mamiyam kalalapak. Sang iyo magchail kak sawas ka pa na po kaya chail popotan ka kuya kekelail. Uya ka pa yo sang rehn coach. Amen. Amen. Nagchail ka pa ka. Chail ka pa ka po na sa kakauno. Kom kamelele kauno te. Suto kamelele i welcome kong. Weki ikamelele me sampa watch biliang raparapaki yapasapang imen ni soto pi kasal katete yung me kauno kot yei pasapang pan songros magtaila na kot saban kayo saban share chat story pui kamelele me akai Kat ta piliang tauta patota weweki skit sang niya tapin relationship tapi atate eu pana mau kita manaman dengan kita manaman peren kita manaman an sawati sampar silisok walu ipopotan niya sampar riyaisak. Anyway, bisa salah. Anyway, praise the Lord. Ichama-chaman. So yung popot ki sampar isak wano. Kalangan ng quote. Pwede kibil niya tapin mau kita naman pilplana yer popot. Ach maur pilkeito na sangan maur kay me. So magandang niya mo. Yung mau kinuk. Ya, sa keito nan irair kay me. Kaperan ko, soto kaperan ko, pain uwait ki achkel. Ach inong pain kaun kit at kosantikan. Kasayar niyan so magchay kan chapta. Pulopul. Magchay lak chokil kilang pan I love you. In masama kinuki, bang wong kinuki. Sa umbukat koros utan minan karakar koros. Are wild utan ipandame ach kosantika kich me pen wiya. Apkap nga kot pakauno mangi me iya chinang iya chmongyong menta mapalwarak papant ko ta iya chinang semen kiyong ko tatmo semen memoriang kauno sampari sa klemao kaiten isa kono kaiten ton popodium main ko kikichay kilang to kay kichay pan koru kung kit apkap nga kot pweki mapil apchan sampari sa kono apsong toto kauno kot kasaleyang git kasaleyang ya especially bila ipot nan masanon ko tabu ya akri ito wasamari yaman sinong pungi pa na megot numaran kauno paki kauno na bangat kiyang kitay okay har kitay ko sa nane kitay la nane okay pues lingan mo I love you Chamanta kami lalama an so ma kichel mon kichel koros nana chel popot tama sa kasaletak sin taropo yakach kasi yata ma store kich koros kon keito kami lamutan power and kosay akan hit a child mong yun. Pwede yan sa uma sa piniminan relationship
Song yo me chicken kak manokela. Kay kak pilpurala lel nimo. We are one on a lot of day trimming. Okay, we are mata wa charcha makisin lapen puloy. Kuma kayo masamaw. Utan chang nan mga ya kamelele. Arapil ko kula wala lang sa me pilatar melelen kasanet yar mapang popot. Okay, ipil chaman match. Okay, mela cha mapang kachore kicha pasangap. Sang chocha sa bilkin lelang nan yata no nana cha relationship. Miya bak me okay ap chan chapta popot pilmen moy men puang okay bak chocho ay so me kasanti socha pungpana puama naman kichelutan miya pe nam plan miya pe in amunang miya tama ka pe mang wiya kapilananos yanano sa miya ipot so wiya lareo are chenia socha wiya lingilingan chor ko we wutana kak lingilingan ko we po yaki coach mo ka chinuyata. Amen. So ke indindang yam is chokal kalep nan mo. Kichas chokal kalep. Tama lelel kita lelel metika. Nan atal popo. Main ko atal tapik kay saut kuranut ko sa iya. Wait. Main sang kapura yala ko sa iya saut ko kaya kay share din saut ka. Main sang kapuranut kapaipen popo tren ko. Bok chailan ko la nan atal tapik ko i-encourage kamu. Makamu yaman metuwa chakich karapa main kakalalabak. Tama ka reta labakan ko tapon lai suway kiara. So to suway ki se suway ki tama ko tuyangki. Chana nat mausan amanangi. Se saroki a kot wagita lat mauri magareta semen katete me mial. Mia uyapa pok chailen pito isang. Yime ay po taktakas kasaya. Ningkapan me. Kachai sutokalep kom sutokalep ki. Tama kom lelen. Mas tukal kalep. Tama po both chorus kan go through pun sambawat katail chorus wait lale. Abu Kapaipen katail nasa. Tama kareta kauno masaniki. Memia kapay na natay po both. Song to tay ka kilangata. Okay, song to tay ka quality. Ima kayo kaparang kacha kachater kalep ki. Tater mang kalep ki atamamo and kak boktas to kak. Kalanganan kauno yo ikak testify ay babaw sa barwani sa klemaw mela sa malasang eray nono ay nono sa barwani sa klemaw ayo mesa berberen ki ikin inta ay so mau ke salatak sanger pan ko sunat kapatata lingalingla kukuy bomay istukos ko sayan kuy rapaki yola pe amin tan salatak Momait perperan bueki ino miraw yata mela chame bang katorik tel besak ino Koht pil release kampa kapay song toto teka kalangata metoto mo ipesang metoto nini teta kay metoto nan atay nan chiko wik chile na sa mia ko poropor mia hope abuya Amen. Amen. Pwede buksa raw mga saniyang kachain magtaman tama na rom silu risak silu aramas koros toror sanger sa pulmang gotlingan. Dahil koros wiya tartib aramas koros wiya tartib o toror sanger sa pulmang gotlingan. Megan katskiyang kachain. Pwede miya take makot kupur kiya chain mauren len. Apwede say lakan deep wait nan deep. Pwede deep kariyang kachain mena. Deep kung kareta chay katiyasang lingan mo makot. Gatkiyang kachain. Kampagapay, atay ko por me laut nelen. Magchay kawang kaunoy. Lukay kamoy pang kapreyang ay po. Tama kareta ning kapuan kachay ko siya. I love you. Imawkinu, samawkinu. Yet, ipan bil kasaleta man. Isolar mau kenu. Isolar lel kenu. Isolar kasambal kenu.
solar pan waun kinu o papayuk. Isaik mela, te saik mela, abu solar man popot. Amen. 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 Kailangan ng coach. Ikamela me imasakos ko sa iya. Kaysa so siya achmaur me sa man katete testify kay teken may potin tasis chukak suwaiki ma si chukak suwaiki ach popot pwopwoud sa kanakan mumsuat ya kanamanak ni momanay sa sa chapin popota okay apo yung masakak suwaiki te sakak katete mo suwaiki lo kaya magchay matawa magchay susuwaiki ache sakak katete yang peren kiyo katete tuan Kapaipen coach masasikat te pulikiti ach likilikren coach ang nanach popot ayan po sa popot tao taang pulopul pilmatang siya na yung kita sari kaya responsibility on top of sa enjoy ap chong popot peren kiyach popot apil miya night sari sa nana another responsibility okay ari song chocho song yo may chaman niya so me nanachawi apchan popota ka po bil songan pressure ko me miya chaman melelo aman bil riya sarapin so lang baka wait kanya kasampalan I roll the ngoy as a wife okay yan ka kuya godly wife Armaimen kakilakaki riyay sarapin kan, te lipopot kan. Ikamela makaskul pa pantoto la pimeninta cha isang eu mekachamangkin yan kulawatak ng pukan Ruth. Melalo ibang pilatayan submitang iPod. Yan nak chiki la wauniki iPod submit. Okay mila pa. It's a hard journey. Apwe kikrais ekak. Amen. Kikrais ekak. Praise the Lord. Kapungagot. Ari kavenele mensang kapurranwat. Tamak child. Semen in fight child. Utano introduction. Semen luki yung komi. Puyakinan life. Sakak la life koskosay. So stopil we semen build relationship. Relationship. Patang kit. Sakamelele me. Koporoporki me Koht ma wakita lat maura kakwil wakita lambo akak so se kom pak totok time makin bong sa kauno na bata wagi kara pawt kaiten kitan maur lacha ni palingen kauno kachin kupurata kapai kita pokchan yan say lakto pon sampawt an ki panay whether makabilan ki panay de sutran ki teuran kapanan ki kareta invitation no kaiten no acha no bobote makabil single looking for wagi Bible katete yung kitanan nan kayong kurentisu yow tapik me Turkey tuan popot Paul kangangeki right church in Corinth bataki yung rail maka single amaka popot aka stay married takan lalopot lenin okay abatola tana met pay me single okay bil met pay mapopot chama nan so Koht masa niyang atam na motwalita na bataki yang nasuto mo wala kalikale kaya kasuka kindangya lonely lonely kasuka kindangya na Koht kaiten kupuron Koht popot amen kaiten makabil popot kamausang na single kaiten makasingle kamausang mo popot single wewe kikakale so traham katiro Wetan buksaro ka tete yung child ya me single kan ipcha merakin ngang kuya kaparan Kohtan so course aka child me popot kan tak child kuya a child responsibility chotola we ke kaban kaparan a child pot kan kakalik yomo utan kaban kaparan ang pot we ke solar ke lev ki palwaro mo okay single Paul kasi nga it's a gift of being single pues single we ke me kisakisiyo single we keme kay teke ni ban popota burning in desire mo inina nga i kang popot mo such a fulfilled ako single na sarawiya kisakisiyo me sa nga naramaso such a
mo kisakisio mo kena me kakong. Okay, so cha Paul ko sa yama ka child burning in desire in nang kater ka na popota. Kwa bangari yang child nanti be. Ikakwatak nan kornancha. Pwe kiam ko sa pwe utana all ate kaleo. Okay, makawasa magcha kamen popot. Tana kayong kornancha isake watana. Melel pwana na child more rehn kauno li socha kenucho rasang all. Pil all socha kenucho rasang li. Ori utan ang popot kachasyoka kaleb. Okay, bak chocha pil ke popotan sa makin kapopota kapil songasongan kaleb uya pinam trying to be independent bain kata-kata ki imakareta socha ka poita nan popotan ka isyuka choror sa mo li socha ka independent of men kachoror sangan sa mayular utan ew. Siya ka wewe. Praise the Lord. Okay, yari tama sa men kta istuka kaleb or sutuka kaleb li sutuka kaleb kta nane ew pana. The point is masamen mo tautan sa men kasakin lugayang komun me kapayumet o maktelban soto wewe ki yakarapan kauno kota katin kuprota ktailen popo katailpan sota lel take makauno kot katin kuporki ari imakayo mau kacang rapakren kauno kauno kot kalep makakasale yang katayakata atakarapa Amen. papak toto nan panene kot ipangkasiya nan panene kot main kaum kak name laba kalap ko siya ki yu panene kota eu suto panene kot of course utan buksaraw tiraki puede que kot utang ko sompal ke panene kot sapol ma panene tuweta ko an so me am panene katen tang yama am ka sompal ki am panene yo aramas chikan so atayo kapak aramas chikan av leveling ka sompal ki wapasang kale roro ki more am panene ka sompal ki ka mimre rai ka protect them song toto ka anki me pitatai rai so tami men ko saya nature topic may men watong gatal skaite na experience mostly sa pangko sa yata pagtal course experience kapan insensuat men may pasang kailok pangakier pen ka kaun pen ngai solarin sonogi young experience come experience okay makasampal sang may men watong gatal the good news is ye memangi ko something ka pegtail tao ye magtailen tangatong rebuen sa wasik tain pakay popotan sa what men may pasangya ibanda yung the good news is kauno men save our marriage kauno men tari ko namen sa wasik kamoy kay ari makareta ka sompal se ikamelele me se stopini nang yatacha uya me ko me burden red sa men share weki ma kauno sa wasik kauno men sa wasay rail kan mepan men utiyang men anane men tupang men rong ariya sa banim fightikin kom pakamuyan ka katsta kita pun sum wasang kay may inanen detail okay on kitay lolakan pilong giyakan okay and so what quote bertengata technology wekinan parakan tail kak pil kopasang ol turur pag tailan ko sa iya pain katail ko sa iya tailan nanakan liyakan ang pil patang ay po tiray kopasang kay safest place kay makauno kot pang katin protect kay kamelele manganan kot ang so magtail kan tangay kot pang protect ya protect the tail mo kay piliyat kapaka po sa ter songa murin pol ko sa iya murin ay patang kami belele kung kanayong po yate namanakla okay, matuwa taki tiyat focus sa lalabot. Okay, memoriang kauno. Okay, so just set ourselves to be an example. Okay, Jesus utan masanik talan, we are an example. Kata so set yourself up. Where you once makakatrapain, pong katrata, planeta kan uyamet. Oh, lakapali at ay hindi tiyoban. Aman so kauno me set yourself up where you try calling. Tamataman makwot malipik tailong nan mo kap. Moren Christ. Amen. Ari sa kamelele me moren po wedi opo Christ kat ret. Kat ret. Tel ka kom negos.
So anyway, icha mi man kasi yan match. Okay, buta ang Bible katete yang chay lang kayong current awiya. Kayong current issue. Katete yang kachay me kachay lola kan anane kay charala. Anane na child po kan. O liya kan bilanana kay charala. Anane na ola kan. Okay, puya kita masa ni magchay solar kaliyak ya ong mabobo. Okay? Ong mabobo mo silangan kaum. Glory to Jesus. Amen. Ikameleleme tama chern magchay pantaw lang lale. Okay, sa lukay kamoy. Asa eweria makareta magchay pang kopreto chani reality in tama kachay kin face rang koros tama kachay landlar. May baninta ngoyay po diyo area magchay kin poputilala nan popota nan more. Ay so magchay so cha weweki. Okay, nan Hosea payo wano wakasaya me my people perish because of lack of knowledge. Ay so magchelken ola, kachelken perti, kachelken buya sa pungala, puekitak chay sucha wewe keme ko chiwap chay mimilala. Ari melalo ya kakchap kita ach popot, ta chel popot utani, pakchocho ma, I love you, ipakpakeyuk. Okay, ari ka sampal po, kachel popota, kachel pakpakama naman. Ari ima kin kawela pil popot, may kamela me euchen ni machay pantaulan lala. Lack of knowledge, may sucha sa utan, yamamon ko cha kapikatay pot, ya ananakan, yamamon an ay potan na being, isi makoch kapikata. Pues momon kapikapikin ko chang olay pot waksang ngoy. Amay pot pil sucha wewe kiya ayananakan, me irame ko sayanan ko yung korenchisu. Utan ay pot pan apananane and meet my needs. Angoy yan pil meet a need. Okay? Ananakan yan fulfill, ayananakan and fulfill. Or masasasa ya achananakan, ay makareta kachayluya ng pungan popocha sa penuyupa na. Okay? May pot, ang sa korosime mau kekang malak, angoy mau kekang mam, kitsu chaka fulfill naman ni example, sa mapil make sense example lang. Tame mau kiyo, okay, mau ki ang sa koros miya apin own flavor. Miya me coach me mau ki me ngoy isyo mau ki. Miya me coach me mau ki me isyo mau ki. Sa mouse niyan sa masapang wewe kiya naman need sa pananana share. Ipananana ko ipak yang iyawa, ano pananana sacrifice pil yang iyay. Ori, ikamelala me utan kasampal. Kaya example ko malak po kayo ko malak. Ngayon yung ko malak. Amen. But the point is when we understand the needs of our partners, spouse, our partners, abang kamangailang po, dan momonach popot. Okay, I bought a general. Okay, apo sayar kala okay, chay bang ko tilalay na may bantak siya ko tilalay na motong. I came ban chop clock asak. Okay, it's a done deal. Sayar kich. Arya kaker kamal kau na pang perta sa banchang alay na. Ngoy i-detail li. Okay, iba matawa okay, perta clock tapa kau na peta ko kiyata monga mo isa na nautin isto warya po kata momo arkichlel mo. Arma socha eupanan senkak asa mo manach pan meet the needs. Ari icha masaklang lang general okay pertacha changalayna. Night sarika chupa mga arisang ko po nanane and miya understanding o Me miya man mo inkak orala pa mangkak orachik. Ari sango ay so me miya wewe. Apan so was sa eupanan popoto. So was panan responsibility. So mo kang may kilan. May kamelala me anana. Ang kich na nach popot, malapalan sangkoy masapin miya kolokoleti kalangan ng coach. Kapungakot, nari. Ikamelele me, song tutu tayo bang koleti. The good news is, makomra-brabaki yamui, both the partner, yangom, kay pokman ka. I love you, me la chama bang katulog chapsang. Arya, the good news is kakaktiar. Wakay pak kachay ko say I love you at meron. In reality, I lost you. You know? Uto kay kautan, anana yu karwar. Okay, ap nan journey, I love you, boy. Utan love ni ay tiarata, oh iya? Ilaw me love
na bukan putak serapi na sa humi ko tong kau na kasalayang ya if you love someone you will lay down your life kapan muita la balwar mon muita la mo pwe kiyang pakpakaramasa betu cha Christ uyang kecai uyang kom yongai makompil muangi desasa Christ muita la mo pwe ko mapil ko we cha kalep man pon sambawat igara pang Christ sa kasto ko na nito minda ko good news song to take up dia kaya achail anyway kitail pan nan journey ya sapan kiyang kamu information ay pot pang kiyang kamu information pwede kitailan ka ya kilang pa na ka school pa na wrong masanan ko pwede kisapol ma-child time semen lukay kamu ya ong iya ikan tiarata niyan so ikan ko sa iya sayar Asayar kauno i bilwan lautin. The more mi ko tong kauno i bilwan lautin ay tiarata mautan isa sa to. Mi ko sa iya bil popot. Kay song totoy ko litisang babay no. Song totoy ko litisang riyeka. Song totoy bil ko disangan yata na ipota papa no. Wa na ipota papa no pil uya popot dela tanan klokot. Kapag akot imautan I respect those kind of people. Makoltang. Kay kolokoltang. Kaya kaiten kolokol chang niya child care. Well, kaiten kun wiya kolokol chang and wiya kolokol chap solar kokonin limpa ko. Solar yo, solar. To cha solar sweet na niya. Solar peren pepol nan popo. Na kawiyang niya mas. Niyan so may kinmamer pa kamamer ko. Tenang corner mga kamamer mo. Isa man ay so ko solar sweet. Isa man mo popo na wiya popo ta. Mainan pariwe mas likiyo yo popot de kichel kolokol po kichel inaw kiyang coach me la chame pan kachore kichai pasam orienter sangan popot me mimi panap po posolar wiya koy pana wiya wonon wiya patch pana amancha wonon na kiswasa okay po main mianan popot solar yata no Solar perano papolen nan popoto. Apuya. Sinsal kismo ya kolokol po termoy. Ikang sama popoto. Amen. Kamele makapain coach. Planan coach imasenta kapaipen popot ren coach. Pautan mo man coach at design o kipano wiyata utan. It's a great covenant, a relationship magcheka kon. May karasayang the church and Christ. Okay, Christ and the church. Imo man relationship ari. Riyay maka utanin tanya maka wana mo wang kaunang relationship ang kauno how sweet it is. Apan tuwe chang popoten. Pues such apan different from the Christ and the church. Sangan sangan kokono amkin men changa men kapakapang. Men wangi men mi minana presence. Epil pantu ach popot pan sangko. Okay, sangkin men mi pana longing for one another. Ay so koros meni liki peraniki okay ang so koro si pan men poliki okay kay teken me ngoy me ban chapen wango expose sa pungki no amen arian popot me chapan peran ki kokola ja okay kapangakot ari kamelele me elelera tailenten imi ko sa iya o yata tapiata the welcome makare taktai sutrakoteru ya Kapaipen a lot pay kamele me iutan ya men kalway child instruction course magtela nan patong nganen court kamele le nganen court malik child penar melans mama san yung komoy melan wiya bil mama san nong ya kwan so because kasi ipin ngay kin reflect back kelang ata tani ka katete langanen court pwe ko mo na ipo kay ten put on you ikak kelang me song toto me ay po kalanganin kauno sa wasaki ay mo. Mika katete. Me mak lalopot kanangama pakpakiya. Amuman may koskosiya sa kap utani kapungki. I'm so thankful. Kaya Koht kalangan. Kaya kalangan mika kilang labanana sa wasay mo. Okay, are at the same time, same token. Okay, ibilanane sow that seed. Okay, affirmation, appreciate,
Iyo takta bilong ko ay kung tin jami mo ay chailang sa kalangan ki kapeng ki lingan ki peren ki. Okay? Ari ibang ko priyang ay boat abang kabakap o bang kiyang katail information korusian maka nano o ilugay kamoy masum kater suat ki. Okay, environment the iyay kabakap ay so magtail bang ko panagtailan puligidis katail a child background entitlement status pulkiti pokchayla nane hoten kamawiyala wiyata pokchaylan kelay lelnimi kasto ban men samalar kaskasinan wiya song kabakap ang pot wiya po pant koto nom serikan wiya po pant koto mika kasaya payasa ikan patapata kay pak ikak kilang menay serika peren kita suto peren ki ramen papakot te suto papakot apsom ka kan wiya men kalomoto kan wiya men kiyamu curiosity kan mata-mata second thought make up ki po yasamam lalopot ay lalopot utu tanpan lalopot amen so anyway ay po kom kailangan ng kamay kailangan ng kumain kay mayang wirong-rong kamela na ma-coach lukay kamay po kikicha coach utang ko por kikicha ilan poita. Especially manintaway marriage is not right before the Lord. Popot chang likisang kapayan coach, kupuran coach, ay panintaway you are in a dangerous zone. Kami minan yata no area yo me kapar. Tami paninta ko me kapar mo inala kakakinta me nampungan ko ang pot masang suat. Kapar po kaya pang kawela. Kay chepel utang kata kiyan kawela popot. Why? Ang so mapopote wala, ekawela nom serikan, ekawela ang panaynay, epilbana factam church. Okay, may kaskasayang mo kayata na ko serian ko chaman. Ang church mawewe kriyam sa ulangkan, body of Christ. Amen? Karetay imang kakilakay kichel, chay bang kapakap. Ang puko, papa nono at puko kolokol popot at puko wiya kolokol peiki at popot. Chapel song chochok chapan loisang. Ang ngoy ay po to kay ma ach puko sen sawas panakich pe yang chapel. Uwang irati pwede kiyang kich ko welach po. Tichar makich ma kisin morong o chaptarech. Ap ma se osan so koros sa pangklang lang kauno aman kich panuti. Okay? Sa kan serentero so pa yang kauno pakmak ime pakmak pananampung at siya nanantay isime pung isime sapong. Kaya one day panintaway makapan isang suwat pa ng pot kawa suchamen makong kasosayat pekar kayat mama naman kan masalta. So that is the question. Mga pot pan masalsangok mapamela. Okay, songan ko konta mamimina na mo yun. Amen. So chapang kapakap imang kakila kay kamoy ilukay kamo po yasa makichel korosanane. Okay? Anane ewang kauno alakas kulpan kachala na sala kupuran ko nga chay popot. Kalanganan kamo maing sa may ko chikapingkiyang kamo melen. May isang kapay makam kachkiyang kich na marainan ranich. Kalangan kiyang kamo mauranay pot kapingkiyang kamo sa panang mulalapot siyang kich sa nga siya ni Chapio. Maing sama wiyaka santiyo sang remoy. Wiyaka tayo sang remoy. Kamo makachin wiyata popot. It's a great covenant. Sanga siya ng Genesis riyaw ko to maing sam. Kom kasanetiro Lord. Kom masantiyo masanime sa siyakakalib. O laman sa siyakakalib. Kom kachin kupuratan miyakich li. Pasen kakiyo pa na. Maing sam covenant watch o Lord. Ang makalakala sarawi o kaparan ban kupuramo. I kupuramo Lord. For once our marriage Lord pan succeed. Uya kapay yung pinagsarika ng generation. Kalangan ng kamu Lord. Ikalangan kiyang kamu Lord for who you are. Kalangan kiyang kamu yung mukachin mamasan o Lord. Pilmen kapungala wasama sa sapungala ka no God. Men kairata wasama sa suchokairta ka no mang sam. May koros mawala ng popot ka no Lord. Ikamelala mo kamukachin o napatar po kamu yung kachin sapang. Kamu yung kachin kamawiyala kay chariyala. Lord restore tama wala. Kalangan ng kamu maing sami pukatang kamu mauren korusya. Maing sama nakapay nakapol popot li popot. Mapil singkal seri. Merong-rong ngilach ng kalakwach. Iyach kapakat mga namu pang kay puiti ng kap.
Inangan men asola. Main sam sa syuka kasola without your word. Sa palang mamasa ni me pan ki yang kich the new revelations, oh God. Me koch kap masana na ko ertalala na nach marriage. Kalangan ng komoy kapakap kilara el more, komoy yang kochin toke sair kapayata. Kay puiti nang watch Lord as chupan sora sang. Pura paninang yang an rapaki o menasola main sam. Kalangan ng komoy may you bless every family, oh God. Panenay koros nan marainan ranwatch. Kom kachin kapayata maing sam. Even those who are at the very edge, oh Lord, maing sam, at the point of divorce, oh God, at the point of breaking apart, oh Lord. Right now, we resist, oh Lord. Resist the wicked ways of the enemy. Sa kausa sang Lord, where we are, Lord, Lord Jesus, atake o sang achumunchichi. Sa kausa sang namaran kang Jesus, so cha pungan kawela. Tama kom kachin kipa na. Kalangan ng komukang Jesus, sa kiyang komukaping koros, wow koros, lingan koros, and purawang komukalep, po komukalep mawarang, and alakaping bukach. Sa kaping amarer, yayach kaun komu kalangan Jesus Christ. We pray. Amen. Amen. Amen.